Fatimah, sayang Fatimah. Dunia ber. Mama ya si merah. Ya, adun. Ber. Ini mak kerate ber. Ju. La ilaha illallah kalimat taibah bukai tamati sayang baca kalimahnya selamat iman di dalam hati selamat iman di dalam hati oleh ilahi rahman putra nadu oleh ilahi Rijang rayu gata anulon Oma pu ayun lam ayun ija Orang yang gata bohati jantung Maju langsung ni ba ulama Gigit kegataan ke ulama Aduh mata jam dah izin mah Karena digata dalam doa mah Guna tak ingat Aduh juga di poma Nyotang doa mah Han bahagia Nyotang doa mah Han bahagia Berijang rayu gata anulon pemape ayun lam ayun hija orang yang gata buah hati jantung pemaju langsung ni ba ulama wujud kegataan ke ulama Odun hatta jam na izin mah Gata di anu dalam doa mah Guna tak ingat Anu nyok di poma Nyotan doa mah Anu han bahagia Nyotan doa mah Anu han bahagia Alahai kudu daidah Rukun Islam limang perkara Wajib tak kubur Mentaamaikan Perintah Tuhan Putra mau acara Perintah Tuhan Tetap gereja di dalam ayun Rahman putran anu oleh ilahi Rahman putran anu oleh ilahi
manahan bahagia beri jang raya gata anulon oma ayun lam ayun ija orang gata bohati jantung pemaju langsung niba ulama wujud kegataan ke ulama Adam haka jabna izin ma gata di anu dalam doa ma benata ingat anu juga di poma nyutan doa ma anu han bahagia nyutan doa ma anu han bahagia Allah hidup kudu daidang rukun Islam 5 perkara wajib tak kubur kita abaikan perintah Tuhan kita kerja perintah Tuhan kita kerja oleh ilahi rahmat lepetran anu oleh ilahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan yang meriah. Selanjutnya kita panggilkan Ratib Anu. Kita mintakan pada kakak kita Sukmawati